Mana mah? Apa nih? Kupiku betul mah. Apa tuh? Mah. Jom Beda lagi peleleng kopi ya. kupiku Betul. gede. Apa rasa? Kamu dulu. Ana mah. Ay kalau ngebeng. Ana Saya kemelek. nyeduh. Saya nyuruh. Itu dah Aku nyuruh. nyuruh baru. Lu nyuruh doang. Kemain perasaan segede apa mah? Ambil bel, ambil. Aneh mah. Apa milih dia? Aneh. Aneh kemain. Nah mah. Saya gemas. Enggak konya aneh-aneh. Nih. Agak aneh. Gede. Kau belum. Nih lu simitan dia. Ini nanti kopi sama rokok itu lebih indah sering daripada mantan. Enggak aneh mah. Kupiku. Lu tahu belum? Nah mah. Kota Semarang baik. Arak sertifikat. Nih ditanya. Basuh meh. Anda ngupi. Ya segede doang, godek kan. Bro. Tahu. Dan nona segede. Ngupi dong boy. Saya nyeduh. Lang balik aku. Aneh, jemput. Betul. Aneh, jemput. Aneh batat, angka ada tebarang lah sing tante ngupi. Aneh, nah, tebarang. Aneh aja jemput dah, aneh. Aneh. Seru terus sampai ngupi deh.